Right mo theletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM re no gopela tshwarelo fela gannyane mabapi le kgaogo ya moya ye ebile go gona ka morago ga gore motlakase o sepele e fela ge e le gašo le gona re buile motheletša re dutse fela metsotsong e tshelelago go itšwela go iri ya lesometee ya no ke dipitša magagešo ke dipitša ga go netaba prof a ke tsebe ke nagana re tlo ba le bothata ba network jwale ka ge motlakase o se gona go tswa ka kua magaeng e fela ba tla re romela ba e leng gore ba palela ke go letša ba tla re romela di-voice note ke moka ra kgona go kwa maikutlo a bona gore tabeng ya mme bona ba bona eng le go kuša o ba o ka kwena wo ga go netaba o mookile o tlhokofetse wa tlhoka batho ba ka go thušang gore o a tlhapišiwe wena wa be wa fetša o te tšeela sephetho sa gore o mo tlhapiše prof a ke tsebe mme wa tseba go ya ka mokgwa ke mmona go ka gona thušo ya gage a go nyake gore e be jwale ka loobu ka baka la gore wa bona ntwe e moswereng ye nna ke reng ke bona e le lefofunyana ge le ka tšea nako le tlo mohlakantšha tlhogo ka nnete o bolela nnete malome ka kapa batho ba swanetše go tseba di-sign tša malwetši o bona ga re bolela ka tokolosi mama re bolela ka phoofolo e thata re bolela ka phoofolo ya pelo mpe re bolela ka phoofolo ya go destroya bophelo ba motho re bolela ka phoofolo e leng gore ka go tšeela bophelo gobane e kgona go botša motho re tepolai ya mphitlhela le yona eo ya go fitlhela so ge re bolela ka tokolosi re bolela ka phoofolo e leng gore a ene botho le motho ene e rata e kgatla ke ge motho a phela a robetse a re ke ne mathata gone batho ba bang malome ka kapa ge ba phela mo lefaseng sa bona letšatši ga le tlhabe la be la subela ba se ba bolela gore ke ne bothata ga le tlhabe la subela ba se ba bolela gore ke a hlaka ke mo thokolo se itsenang gona moo ke mo e go nyakang gona moo so mama ntho e leng gore ya nyakega mo go wena ke thušo ntle le thušo a gone se seng se re ka go thušang ka sona gobane sa mathomo santse o tlhapišiwe sa bobedi santse o retšiwe sa boraro santse re tloše moya o seng wa loka mo go wena sa bone santse re ye go thušana le lapa la gago mogalabe santse a bue ka morero dilo di kgone go loka di kgone go ba gabotse motse ola o kgone go ba motse e se ka ba motse o e leng gore le dula ka gare ga ona mare le dula ka dillo thušo ke tlo go fa yona ga ke na molato cause le tlo fetša le tsene ka gara dikoloto tše dintšhi gobane le ya go ye ngaka le a tloga le ya go ye go ngaka le a tloga le ya go ye ngaka ga e le ne kgotlelelo šetše ke nna lebile ke nna ke kwa ke se ke sa bone tšwelopele mo ke kloleng tšwelopele ke mo bantopele mo mafelong gore ke be ke tsogo ke be ka mokgo ke sepele mmele o kwa gago aowa from 32 ke a kpola go 13 to 14 e ke tswe ke etla ke botse ka lapeng ke ge ke thoma ke ba ka mokgo ke sa tle ke aswaka no o tlo thušega mama ene ge motho a thušega o tlogela dipolelo tša batho gore mang o reng mang a reng tšeo ke dipolelo re swanetše di be gona gobane ge o phela mo lefaseng o phela le batho ba bang ba tletše go bolela let them talk ba tlogele ba bolele then o kgone gore wena o direng o tšwele pele ka re ka dipolelo tša batho a di tlo re gola ka selo le bana ka lapeng go hlakahlakane šhelenyana ba fo e swara dikoloi di awa ba re ra dira a kora ga go be selo ge malwetši a tlo go fitlhela motswadi yaka o bo o bereka eng be ke bereka ka bana kore nkana ka re ke nannies training plus domestic work and nannies training cause nyane ke nnae ke yona ya
like crash daycare. o bo kore malwetse ya go sahlela o bo te perekela ka bana Ke te perekela ka ke thušana le ena mogalavi le bana ka molapeng. ka lebaka la gore go ne go bolelwa ka bongaka potšišo ya ka shi go na le ngaka ga geno Ge ke bampotša ba re tatemogolo a ka ga go šomogolo be le ngaka tšhupja. okay e re go thuše mama se se nkgatlhang ke gore ke kwele lentswe la gore o re ga geno ba kwana le wena mogala ba gago o kwana le wena bana ba gago ba kwana le wena bothata bo ne le bona kudu ke bona bo ba mathata e leng gore a go hlagela ya so malome ka kapa mo re lebane le lotse tharo normally ge re alafa malwetse a go swana le bo mokgwa wa bolwetse ba kgopolo motho wa ba buang ka kgopolong ke ne le banna ba ke bereka le bona departmenting ya malwetse a go swana le dithokolosi dilo tse di motlaišang ke ne le ba ke bereka le bona le nna ke a tseba gore ke tlo bereka buang ka taba ya mama mama re tlo mo thuša ka mogore ka kgonang dilo tse di a tloga mo go yena ene o tlogele go ba le kgatelelo monagano o kry mama kgopolo ya gago e sa khutse o dipotšiša dipotšišo tšeo se neng dikarabo tša gona a ke kgone ke a leka o a leka ga o kgone a ke kgone go ke gore ke folla ke kgonolla ke le ke bolela ke nnoši mosegare ke ba ke nnoši ka re ba matoganeng ke gotse ke bolela ke nnoši ke be ke lle ke be ke fihlele ke re nawa ke nkare ke fetola motho ke re nna nka stipline nka sejo ka mo ke ntšha kwene ya kweng go fihlele gore ke fophuta ke se ka tseba gore ke kae ke bo ke re a ke fodula no o ka se tšhabele lapa la gago le o le agileng ga boima mama lapa o ka se le tšhabele ka lebaka la batho ba e leng gore ba nyaka go bona ba laola bophelo ba gago a kgonagale ke re kobo ye o e apere ke basadi ba bantšhi ka gare ga malapa basadi ba bantšhi ba lla ebile bangwe wena o sane le mahlatse monna o sa le ka gae ba bangwe banna ba sepetse a ba tsebe le mo ba leng gona ba bangwe batho go sepetse basadi banna ba šetše le dikamora bane ba nnoši ba ba šeile le bana so wena lena le sa le kaone thušo le ka e kry-a ka lebaka la gore le sa le go tee gona ka mogare ga motse ande ntongwe ke nyakang go e botša batho ka moka ka kakaretšo go tšhaba ka gare ga kamora go thuše go sone ka re ke jege ke robetse ngaka ke sa go tsene molomo ka kwere motho ka moka o mosa ga o ne boroko ke toro yembeng e mphitlhela ka ba ka motho ka re ke tla ba ka botša le bana ba ka re toro se ya mphitlhele re motho ga o ne boroko a gona molato ke tla bona gore ke le thuša boang mama dilo ka ke tsere le ne potšišo malome ka kapa awa nna ke ne potšišo profa ke ne potšišo re no be re ga kantšha ke di-network ka mo mola re nyaka go fa batheletše sebaka sa gore ba re letšetše nkore ke bone ka mo go na le voice note she okay aiwa ba no re ba ne le rena ba ga bantšhe maikutlo ga go ne taba prof bophelo batho ba swanetše ba tsebe le go kwešiša ke kwele mme a re batho ba tlileng go tla go pick up stopo sa ngwanabo ba ile mo go yena ba re re tla ka pela ebile ga re tlo o dula fawe nako ye kore a ke maele a e leng gore a ya go batho ka moka ge ka gae motho a hlokofala ga re thome ka go founela batho ba mmušara pele re a motlogela motho ra yema ra netefatša gore ka nnete o tlhokofetše and then ra bitša batho ba bagolo e ka no ba wa moagišane ge e ka ba re berekišana ga botse le yena e ka no ba meloko le metswalle ga ke dumele gore batho ba family ya bokgaitšedi yaka ba bereka ka moka mo e leng gore go hlokegile le o motee wa around mo ba dulang gona gore a tle a ba bontšhe gore ga botse se ba se boneng ke eng ene ka tlhakore le leng go ka be go diragala gore ba bang ba family ga se ba khotsofatša ke ka mokgwa e leng gore yena o dirile ka gona e fela ga ba kgone go mmotša seroka phatla gore
ga ba swarega ga botse yona e ka kgonagala a ke re bale stopo sa monna ga botse ka molao santse se tlhapiše ke banna ka lebaka la gore mme gore be ba le gole ka nako ba motšea ba mmušara beno ba wena le yena fela ba ba tse ba fihlile ba ba mmušara ka baka la gore ke lokolotse ke bona ba bagolo ba bangwe ba difamily ba re le bona e le bomme ba re a nena ka re ne le boi letela mammang letela mammang fane ka noko išwara ke ngwana mma ene ba bangwe ba gona ke santse gore ke dire jwang nna ka ba ka fotswela ka re ke tsemile ke baditse ke kgopela ka moka ba tetatola nna go ka tswela pele ka mmereko ka kgopela ditlafo ka tswela pele ka tsena le mošomenyana wa kgaetsedi ake gore mo go nyakegang yena a tsene ke fore ke reng ka bo riaso ke ena beng a berekana le ka mokgong riaso and then ka morago ga ge ba mmušara ba motšere lena se le family le ile la tswala nyako tseba go diegetšeng ka buti nna re tswile ra nyaka le motho a morobadišang a re o morobadišitše mara ba bangwe ba re botse ba re o ka re ga a robala gabotse o ka re go itseng no ya buti re ka senape ra e bolelela gone jwale nna se mama ke nyakang go go fa maele ka sona ke gore tia matleng ya re tlo go thuša re tlo go iša dithabeng magageng wa loka wa ba gabotse moya ga e le gore o gona re tlo o bona o tla thunya thabeng ra o kwa gore gabotse moya wa gago kgalema o ya kae ka lebaka la gore go dutse ka mola gae ga o tlo kry-a thuso ke a tswa ge ke le bogontate moreng nka ba kaone ka ba le thaba mara ge nnate ke buela ka lapeng bothata bola bo a tsoga gore gore ka malapeng go ne ntwe tee o e gatang ye go tlhakatlhakantšhetšang bophelo so thušo re tlo le ka re bone gore re ka go fa thušo wa mohutamang gobane nnete wa lla ene motho ga a lla o nyaka thušo ka nnete so re tlo go thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona mama dilo tša gago di loke di be gabotse se segolo se nna ke se kgopelang ke kgopela family ya geno e mpatamele and then ke tle ke kgone go tseba gore nka lefa thušo wa mohutamang ke kgopela family ya geno mogalabe wa gago le family ya bo mogalabe ba tsebe gore makoti wa bona o kae o diraeng ya so thušo o ka e kry-a ka tla ka kua gae re ka go admita ra kgona go bona gore no ga o dutse le rena ka mola re ka tšea matšatši a makae re berekana le wena gantši nna ge ke moka fela re family a ra ena a nya gore gantši o kry a ba sentse selongane le bana ba gaga ba boditse ka phone ka re ye mongwe o tlo mo fa le lebaka mo fa lebaka ena gantši o a ba botša o kry le gore ge e le re moeng a bo bona la re bana ba ka ke family ka gone bothata a ke ka re o la e bona taba kore ke bolelela saeteng la gage la bo family gone motheletši o mongwe šomo msrs mo moyeng dumela all right la tseba kgaetšedi ya kane go bohlokwa kudu ka nako nngwe prof ge o botša family whether ba tlo tla goba ba ka setle mara lentšu ba le kereile ba tseba gantši re avoida gore family le motho wo a beng a ntše a tseba gore a ka setle o no kwa re nkebe ba ntše ba re boditše ge nke ba re botse be re tlowe mara ka pelong a ntše a tseba gore a ka setle so go bohlokwa kudu-kudu gore tate a se ka ngala go botša family ya gabo dilo tša ka lapeng la gage a tšwele pele a ba botše le gone jwale ge mokgekolo wa gage a kry-a thušo ga a ba founele ba ka kgonang go ba bitša a ba bitše ba tle ka lapeng a tla ba fe ditaba tša lapa la gage and then ba tsebe ge e ka ba o tlo ya ga moremi o ya go alafišwa tše di motshwenyang family ya bo monna e be e tseba gore ngwetši ya bona o ga moremi le ba bosesi ba be ba tseba gore morwedi ya rena o ga moremi weta ba tlo mohlola ba ka setle mara ba tsebe wa bona motho ba reng ke moloi malome ka kapa re ka se motšhabera gona wa bona mama family re boletše ka semoya mo go wena ke batho ba bantši ba thwasang ba sa botše family tša bona ba re ba tšhaba gore ba tla loiwa mara ge ba etla kua pele ba re nyaka ragadi re nyaka malome o botswa le kgono ngwana a ija nyoko go sasa nna yo a senketlha nna be ke bolaletša bile bankomanya ba re
nna ke laletša bolwetse ke re aowa ke laletše bolwetse ke laletša se se tshwanetse gore ke se o swanetse o bolaletse bolwetse gore ba kgone go go thuša mmereko wa family ko go thuša o mongwe le o mongwe wa family a tlhagelang ke mathata ka re le gona mo go tse go tlhaga lehu ka bere ka dula ka phone ba bangwe ba re mabaka ke so ba bangwe ba re mabaka ke so go na le ntho mama ileng ya go tlhagela ye mpe ye e leng gore ga o kgone go ka e lebala ga ke tsebe ge ke tswe ke nagana a gone se se ileng sa go kuša bohloko se se ileng sa tloga se tshwenya mogopolo wa gago gona mo matšatšing after ntho e nkušitšeng bohloko ke reng ke e gopola ke gona ge go tlontšha lentšu la mohuto ke nape ke fele gore ke moloi e ke e gopolang kose ke motho wa go lebala ke riang maybe tše dingwe ke tlo di gopola tše matšatši a eya ke hlarologa kose le galenjale ke motho le gore a ke kwešiše gore ka ba go diragalang a ke tsebe pele a ke tsebe morago kore ke bona nkare le go timela ke a boifa ke ne le letswalo wa bona sejišo sejišo se kotsi kudu tabeng ya motho wa go swana le wena kare le ganjale mo gore ke folio ke tipona e le gore nkare nka se tsoge ke leboge ke re ke tsogile nkare nka se robale kore dilo tse ka moka ke tlhaologanyo a ka fole go le ka mokgoo no sejišo re tlo go thuša ka sona because motho wa go ba le sejišo o tepona ka teng ye e leng gore e berekela go duma go ja a sa fetse o ja gong jwale o swara ke tlala gong jwale teng ya gage a le sa ya fiša sejišo a se fiše se a mova ene se go ria gore o be le maria kore o be le maria mantši a mašoušoušoušoušou a tlala ka moganong so ke sejišo seo bana ba bangwe ba re ke gore ke a thabodiwa le re ke go thamboriwa ge motho a thebolwa ke ge ba mo tšeela seriti ya phela then ba nyaka go tšea seriti se go radieng a napa a tlhokofale ba tla ba kgone go se berekiša ke sona se ba se berekišang go tlhama dithokolosi ka sona so go thebola gore re batla go romela ka seriti sa mohu o mongwe gore a tla go tšee ba tle ba go berekiša so o bona diriti ke bona diriti le ge motho ba ka re tlhokofetša a tlogele ge se family ke dula ke mmona ba bangwe ke be ke ba le gore ba nkemeletše ke be fose ke re tlogang mo go nna gante go diragalang kore wena o lora bahu kore le tlhaloganyo e foile e le gona motho a ka tloga moraga nako a mphitlhela le yena a buti ka nakong kore a fo mphitlhela le batswadi ba ka kore ba fo mphitlhela mo sefatlhogong ka re ke frame no re tlo bona re go thuša jwang dilo tša gago di tle di kgone go loka di be gabotse mama o tlo kgone go swana le batho ba bangwe le wena o tlogele o tla išegile akere mengwaga ke tla išegile ka lapeng ya ke nagana gore malome ka kapa ka lebaka la gore ba thieletše ba bantšhi ba tla palela ko go tsena a ke tse re ka ba buang ge re ka e gomela fa and then ra tla ra e tšea go tloga mo re tla ra iša pele ra bona gore re ka e bereka ka mokgwa mohutamang ka nnete prof ka nnete ruri o ka nape wa no tšea dithapo ka fao ke moka wa e ritela ga o fetša wa ba fa di-phone number le gore na gabotse ba hwetša kae ba tlotša ba roka rena magagešo weekend se yona e botse re ya go bina ka kua ga bosesi maloma maloma o tswa ka kua lefaseng la tafolkopo dikgalaopeng tafolkopo ka kua dikgalaopeng ke mo re yang go bina gona ka yona mokibelo o ke tla be le di-2 re tla be re le ka dikgalaopeng re goroša sesi maloma ka di-3 ka mola thabana ka mola ngaka mahlaro re mpo a bueng banna ke tšea mosadi ke a nyala tla be re le ka mola letle le bogeleng dingaka di itia stepe ngaka ka kua banna gore ke kgatlhegile gore ke a nyala ka di-3 re tla be re le fale and then ya ke nagana gore tša mokibelo tša weekend ye ke lefile tšona dinomoro tša ka moremi ke 079 170 9862 or o ka founela 060 9590303 magagešo di-product di gona ge le dinyaka le ka dikereya di tlile ba le ba go ba le di-business ba le ba sa robaleng ka gae ba le leng gore ba bereka ba magweng ba tshwenyega kudu-kudu ba napa ba tshwenya ke taba ye e leng gore ba gešo ge ba etla ga tšhelete tša bona di a fela di a senyega ke nyaka ba le ba tshwenyang ke madila kudu-kudu ba sa boneng gore ba berekela eng ke re ile taelo ya lena go hlwa maabane
e tla tle le thuša kudu ka maatla e tlang ka gae le tle le ikry-e ba le sa robaleng e tlang ka gae le tle le ikry-e ba gešo ba e leng gore le tswa gole le kgausu le tlabe le bereka ke le tšhaišitše le tla gae ke kgopela gore ba le sepelang ka dikoloi banna pele le tla gae nyakišišang leeto kgopelang ditsela tša lena le nyakeng go tseba gore na nnete tsileng tša go tla gae banna leemo le eme jwang ka lebaka la gore ba bangwe le theilwe le beetšwe mapheko batho ba nyaka go bona ba le tšea ba le bolaya mo ditseleng le palela ko go fitlha magaeng magagešo bana ba lena ba ba tsenang dikolo kgole le gausi ba nyakeleng mokgwa wa gore leeto la bona la go tla ka magaeng le buang bolela le medimo a bolena banna e ba šireletšeng go tloga mo kgole ba leng gona ba be ba fihle ka gae gore bana ba fihle ba šireletšegile ba ne le mokgwa o e leng gore kwa tšhireletšo dipula e šediki tše thata ke tša magadima e tla le kry-e taelo a gona banna re boneng gore rea buang re lekeng go lwantšhana le magadima ngwago ke a mathata le a bona le kgoneng go ba ka fase ga tšhireletšo a re šireletšeng bana ka mehla le ka matšatši batswadi mešomong ya matsogo mo le yang gona le a tseba gore ba bangwe mo le sepelang gona banna le a tsoga ge le sepela le swere pelo ka seatla ka lebaka la gore le sepela le gahlana le batho ba babe ba e leng gore banna ba sepela ba tšeela batho tša bona ba le tshwenya mo ditseleng le ya meberekong bangwe ba le tšeela difounu ba le tšeela eng tla le hlape banna madimabe ka moka a tloge tšeo ba le diang tšona tše dimpe di kgone go tloga mo maphelong a lena le bao ba e leng gore ba le tshwenya ba kgone go fetoga nnete še yona bophelo ba šireletšwa motho o swanetše go itšhireletša nnete še yona ba gešo ka magaeng a re šireletšaneng motho ga a tlo hlapa ga tee ka taelo a re ke feditše pheta taelo go swana le motho ba gešo ile go modumedi a yang kerekeng ka mehla le ka matšatši berekiša taelo go fihlelele e go berekela bolela le badimo ba genu ka mehla le ka matšatši o seke wa ba biela nako wa bolela le bona ka January wa tšea gore ba tla go araba ngwago ka moka bolela le bona ka mehla le ka matšatši o ba botše dillo tša gago bangwe ba o e le go gore ba na le tše dingwaga ka moka le ile makgweng le sa bereke buang gae le tle le bolele le badimo le tsebeng gore ge le boela morago bua lenke ba kwe sello sa lena ka lebaka la gore bangwe sa le le phasa kgale that's why dilo tša lena di sa loke lena ba o e leng gore di le loketše e tlang ba nna le rekeleng badimo ba bolena dipudi le ba feng le teketleng ka gae le be le di-family tša lena di-family tše ka moka di sa kwaneng e tlang ka gae magagešo le o dulang fase le lokišeng mathata a lena le kwaneng ka ge le bana ba motho gobane beng ba metse ba ile ge ba e thoma banna be ba rata go bona ba godiša lena bana bjale lena bana le godile le a boa lelwa ka bolena badimo ga sento botse e leng gore ba ka e rata le gopoleng gore ka gare ga tšeo badimo ba lofa go tšona le tše di botse le baloi ba tsena ka gare ba nyaka go bona ba le phatlalantšha ba nyaka go bona dilo tša lena di sa loke di sa be ga botse bjale ka ge re le bana ba motho a re ithuteng go kwana go kwešišana setlamo e be ka gešo maphelong a rena ba gešo dilo di kgone go loka di be ga botse malome ka kapa ke go leboga kudu re tsena kgweding ye thata kgweding ya December ye e leng gore bontši ba baswa ba ga borena ba no go felela godimo ga ditsela baswa ba ga borena bontši ba bona ba tla ba swere ditšhelete fela ge ba fihla batswadi ba bona ba palela ko go ka dikereya go ba abela le ge e ka ba bonnyane ngwana o tla swere dibonase a dije tsileng di be di fele a palelele ko go rekela mmage se sengwe go ba papage se sengwe seo ke bošaedi bo bogolo magagešo go ya ka mokgo nna ke le botjang ka gona ka kgopelo kgolo nna ke ya go le rapediša ke le phasetse gore go tleng ga lena gae tlišang diphetogo mo o bonang o kare ka gae go tlile o le ngwana ka gae o ka šala o ria se sengwe se se botse tla ka gae o rekele motswadi se e leng gore o tla šala a se šupa a tseba gore le ngwana ke ga ile makgweng aowa ke fela ke mogopola ka sa gore le gore tsebang ba gešo a gona lerato le legolo le e leng gore ke le rata ka lona la go swana le gore ke rata go bona batho le phela ka khutšo ka lerato le phela ga botse dilo tša lena modimo wa lešoko a kgone go le šireletša malome ka kapa modimo banna a re šireletše re tsena tabeng e thata ya December kgweding ye e leng gore ke kgwedi ye boima ye e leng gore bontši ba batho ba goga boima ya ka nnete professor ebilele batho bantši ba itebala le go itebala motho ga a tsebe gore nnete go no fihla ka gae o re go motswadi ya gore Christmas she ke go reketse mphonyana she 10 ranta she o tla reka sa go shuduba ge ka ba ke motho wa go shuduba nnete lentšu la motswadi la gore ngwana ka ke a leboga ke di-blessings nna ke lebogile kudu malome ka kapa mmogo le molli re tlo dula fase le yena re bona gore re mo thuša jwang mama thušo o tlo e kereya
tla ka pela fole o tlo kgone go ya go jela di-Christmas o le ka gare ga lapa la gago o ne le bana ba gago o thabile o kgone go kgatlha bana ditlaišego tše o neng le tsona di kgone go tloga mo go wena a se wena o titšereng wa titliša fa o tšere ke badimo ba geno ba go tšereng batla ba go bia fa ba bone gore ke kgale o lla thušo o e hloka o palela ke go ka e kry-a madimo a geno ya bona go le bohlokwa gore ba romele lengeloi gore o nyake go tla fa o tlo o nyake thušo fa ge re go thuša re le ba ga moremi re ne ba porofeta re ne mangaka gabe re na ba thieleditše lenanego le bošegong ba lekono ba tlo re ge ba robala ba tlo lalala ba go beile ditorong tša gabo bona thušo e tlo ba gona mo go wena bao ba go segang ka mehla le ka matšatši a ba tswele pele ba sege mara a ba tsebe gore bophelo bo ke lebili bo a traya ka le lengwe la matšatši bohloko bo bo leng godimo ga mmele wa gago bo tlo tloga bo tla dula godimo ga mebele ya bona thušo o tlo e kry-a mamatswelo pele e tlo ba gona ka kua gare ga lapa la gago balli ba tlo ba gona ba batla napeng ba lla ba tišitše tše di botse di tla tla ba di bona mosegare modimo wa go fa modimo ga a šegofatša ngwana gage ga a nyake go tseba gore ke neng ga a nyake go tseba gore ke nako mang ga a re letsogo le le ya tsena ka mogare ga lapa la ngwane wa ka le tliša pholo tšwelopele le tloša meleko dithokolosi le tloša mapheko ka mokana ga ona ba ba go phiketseng ona di tlo tloga mama ene di tlo tloga di boela morago go beng ba tsona motho mo le mong ga a dira selo o swanetse go emela ditlamorago tša seo e lego gore wa se thoma bana ba gago bao e lego gore ba lla ka mehla le ka matšatši ba re ge ba bona batswadi ba bangwe ba thabile le bana ba bona ba palela ko go thaba le wena ka le lengwe la matšatši ba swanetse go tseba gore ba tlo thaba bontši ba batho ba tlo bolela o se ka ya le dipolelo tša bona e ya le pholo ye o e kry-ang e ya le tšwelopele ye o e kry-ang go le motho mama o santse o nyake tšwelopele ene o se ka ya ka gore motho o reng so la nka o nyaka ntho e right re tlo go fa ntho e right dilo tša gago di a kgona go loka di a ba gabotse ke lebogile kudu malome kaka le pro You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Ye babina pega ke ra le lena babina tau le gone le memile go 1 year anniversary